Halo teman-teman, kembali lagi dengan kakak teman-teman. Nah teman-teman, kali ini kakak ingin mencari mainan yang masih di kandang ayam teman-teman. Wow, kira-kira di mana teman-teman ya? Wow, di sana sepertinya ada asap teman-teman. Wow, luas sekali teman-teman lahannya. Wow, kira-kira di mana teman-teman? Yuk kita temenin kakak untuk mencari mainan. Let's go. Wow, di sini ada kandang ayam teman-teman. Sepertinya sudah tidak terpakai teman. Wow, kira-kira di mana teman-teman? Wow, di sini nggak ada ayam teman-teman. Wow, kira-kira di mana teman-teman ya? Wow, apa ini teman-teman? Wow, sepertinya topeng ondel-ondel teman-teman. Wow, mantul. Widih, nah teman-teman. Kita lihat teman-teman yuk, ada apa di dalam ini teman-teman? Wah, kita hitung teman-teman ya. 1, 2, 3. Wow, ternyata ada 2 anak ayam teman-teman. Wow, ada warna putih dan warna biru teman-teman. Wow, mantul. Nah teman-teman, kira-kira di mana lagi teman-teman ya? Wow, kita mencari lagi teman-teman. Wow, di sini banyak kandang ayam teman-teman. Wah, sepertinya sudah pada hancur teman-teman. Wah, kira-kira di mana teman-teman ya? Wow, di mana teman-teman? Apa itu teman-teman? Wow, ternyata ada ondel-ondel teman-teman dan piano teman-teman. Wah, kira-kira pianonya bisa bernada atau bernyanyi teman-teman? Yuk kita dengerin lagu musiknya teman-teman. Wow, mantul teman-teman, ternyata harusnya teman-teman. Iya, kita mainkan piano teman-teman. Wah, mantul. Nah, kita mencari lagi teman-teman. Wah, kira-kira di mana teman-teman ya? Wow, kira-kira di mana teman-teman? Widih. Wow, di pohon apa teman-teman ya? Wow, di pohon apa teman-teman? Kira-kira di mana teman-teman ya? Wow, apa itu teman-teman? Wow, ternyata ada tentara Squid Game teman-teman. Wah, seperti dia mau memburu apa teman-teman? Wah, sudah siap-siap menembak teman-teman. Wah, kira-kira ada apa teman-teman ya? Wow, mantul. Wah, kira-kira dia mau berburu apa teman-teman? Wah, kita ikutin teman-teman. Kira-kira mau diburu apa teman-teman? Wadaw, ternyata ada seekor panda, gajah dan sapi teman-teman. Wow, mantul. Nah, kira-kira dia bisa nggak memburu teman-teman ya? Wah, coba kita lihat teman. Wah, panda lagi apa teman-teman? Wow, pandanya dia kabur teman-teman. Wah, dia kabur kemana teman-teman? Wow, mantul. Waduh. Nah, ini ada gajah teman-teman. Wow, gajahnya lagi ngapain teman-teman ya? Wah, dia kabur juga teman-teman. Wah, dia mau kemana teman-teman? Wow, mantul. Waduh. Nah, masih ada sapi teman-teman. Wah, kira-kira sapinya mau ngapain teman-teman ya? Wow, coba kita dengar dulu teman-teman. Wah, mantul. Wow, dia jalan juga teman-teman. Wah, sapinya mau kemana teman-teman? Dia kabur teman-teman sepertinya. Ngamuk teman-teman. Wow, mantul. Nah, kita mencari lagi teman-teman. Kira-kira di mana teman-teman ya? Wow, di sini ada pohon teman-teman. Kira-kira pohon apa teman-teman ya? Wow, mantul.